بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى هي رحمتايكو كم آدي تدوه جري مغرب نماذ فهم سلسلة قتجا مسكتوغا كوريا جندا تفسير كلاهوغا ألغون من أم فهندي وأهغنا كان مالا فباني سورة الأحزاب تيمنا آية تفسير إهن كم ميري ألغون من فشاني السورة هترونا آية فشجن الله وحيك ربني وتوكل على الله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مخاطب كربا أمر كربني وتوكل على الله كالإغفان الله سبحانه وتعالى يا وكيل كرباش وكفى بالله وكيلا وكيل كرمتكا كالإغفان الله سبحانه وتعالى فدي وديجنبي الدنيا بابا لبنو سببك مفسر مدالوني ثقيف وانهاج ميهم ثقيف وانهاج بياكو ميهم كيت رسول صلى الله عليه وسلم جي أريهن آس ميهم إكاليغفانو جي أريهن إدني إباميهم ألقون كوران جنغولي إم بدوك مغاوا اللاتو مي بدوك نبا واهاكا ندكوما إن أهر دوسوندك إيك بينمكي كيت رسول صلى الله عليه وسلم جي أريهوغا إباميهم نكي أي وربرو قدر دبي جنبا بايكن قريش وانهاج ميهم نان إنغو متكا كمكس ميهم ميغوتان إدوما بديجن كيت رسول صلى الله عليه وسلم إغوتا كانت كربما وربودان قصد كربا إكن كربان أولو بهندوغا من الله سبحانه وتعالى مي آية بابا لبا وحي كرباني وتوكل على الله إباميهم إدوما كاليغفان إجابة ندباش إباميهم كم فدا ريون تك ريوي كمغابين مس الله سبحانه وتعالى كاليغفان حماية دبانه الله سبحانه وتعالى كاليغفان ركاتري كو دبانه إهن كمون كاليغفان كربان جهي وداغن واكمكي وتوكل على الله الله وكيل كرباش وكفى بالله وكيلا كاليغفان الله فدي وديغمبي الله وكيل كرمكي تدورينجي ألوكمغي تريغا هميني كبه أدي إخلاص سرينجي مغيب بسمه من الله نبينا رسولنا أدي مؤمننا إكن كرما الله سبحانه وتعالى وني أمر كرباف من الله وحي كرباف وتوكل على الحج الذي لا يموت ديري دمي وديغمبا أوهارب منوا ديري دمي وديغمبا الله سبحانه وتعالى يتيباميهم وكيل كراش كاليغفان وكيل كرباش وسبح بحمده أدي الله سبحانه وتعالى تسبيح بدالو حمد كرباش وكفى به بذنوب عباده خبيرا الله سبحانه وتعالى ألتكم كرا هريها فافين إكلانج مولا دنوريجمبي إهن آية وحي كربني وتوكل على العزيز الرحيم عزيز وانت رحيم وانت إله كاليغفان وكيل كرباش الذي يراك حين تقوم كاليغفان قيامة نمادوغا قيامة كولن هنوا وغتوغا الله سبحانه وتعالى كاليغفان بلوا ورغمبه وتقلبك في الساجدين ادي سجد كراميهن اكوغا كاليغفان حركات ريوداغن نوا تنبس الله بلوا ورغمبه انه هو السميع العليم هم كشورون الله سبحانه وتعالى كي السوا ورغمبا مولا دن ورغمبا الهي إهن آية الله مؤمن تكون أمر مخاطب كربا وحي كرباني وعلى الله فليتوكل المؤمنون مؤمن تكون الله سبحانه وتعالى وكيل كراه شكم أد وكيل كرمك بهوغا غتم وكيل كرمك مانكي كمك إهم ميهك مچا بروساو ابن رجب رحمه الله تعالى بدار وني توكل كرمكي نوت الله وكيل كرمكي
ದುನಿಯಾ ಆಖಿರತುಗ ಹೆವಾ ಲಾಭ ಲಿಬುಮ ಅದಿ ಗೆಲ್ಲುಂತಕ ನುರಕ್ಕಾತಿರಿ ಕಂಕಂ ಸಲಾಮೆ ಕೊದ್ದೆವುಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗ ಹದ್ರತುಗ ಎದಿ ಅದಿ ಎಕಂಕಂ ಕೊದ್ದೆವ್ವ ಫರಾತಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕಂ ತಿಮಾಗೆ ಹಿತುಂ ಗಬೂಲುಕೊ ಏಕಮಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಯ ಭರೋಸಾವುಂ ನುವತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಕೀಲ್ ಕುರ್ಬೆ ಅದ್ ವಕೀಲ್ ಕುರ್ಮುಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾ ಇರುಗ ಮುಹಿಮ್ಮು ತಿಂಕಮಕಂ ಇಶಾರ ಕೊಲ್ಲುಮಕಿ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮೆ ಪ್ರಥಮಕಮಕಿ ವಕೀಲ್ ಕುರ್ಮಕಿ ಸಬಬು ತಹುಗಾ ಹಿಫುಂ ನಫಿ ಕುರಾ ಕಮೆನ್ನು ಎಕಂ ಇಂಗನಿ ಅನಸ್ ಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ಹು ರಿವಾ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವಾ ರಿವಾಯತಗ ಅನ್ನನಿ قال رجل ಎದ್ದುವಾಕು ಮೀಹಕು ಆಸ್ ಕೀತ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಅರಿಹುಗ ದನ್ನವನಿ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್ ಏ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲಾಯ್ ಅಅಕಿಲ್ಹಾ ವ ಅತವಕ್ಕಲ್ ಔ ಉತ್ಲಿಕ್ಹಾ ವ ಅತವಕ್ಕಲ್ ಏನಾಗೆ ಜಮಲು ಬಂದೆಫ ಅಲ್ಲಾಹ ವಕೀಲ್ ಕುರಂವಿಹೆ ನುವತ ಎ ಜಮಲು ಬನುಮಕಾನುಲಾ ದೂಕೊಲ್ಲಾಫ ಎಯ ಜಮಲು ಬನುಮಕಾನುಲಾ ಏತಿ ದಾನೆ ಗೊತಕ ದಾನ್ ದೂಕೊಲ್ಲಾಫ ಅಲ್ಲಾಹ ವಕೀಲ್ ಕುರಂವಿಹೆ ಎಹಿಂದುಗ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರಬನಿ ಯಅಕಿಲ್ಹಾ ವ ತವಕ್ಕಲ್ ಎ ಜಮಲು ಬಂದೆಫ den kalek fan Allah wakilu kurawwash ehen riwayat ga annani ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu vidalwani kana ahlul yamani yahujjun yaman ga ahlu werin hajja gos ulune wala yatazawwadun emihun hajja dairuga evves kana ecche emihun noe gende wa yaqulun den emihun mi bunani emihun ದತುರು ಕೊಫ ಮಕ್ಕಾಯ ದಾಯಿರುಗ ಮಕ್ಕಾಗ ತಿಬೆ ದುವಸ್ವರುಗ ನುವತ ಹಜ್ಜುಗ ಅಳುಕಮುಗ ಎವಳೆ ದುವಸ್ವರುಗ ಕಾನ ಇಚ್ಚೆ ಬೋನೆ ಇಚ್ಚೆಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಇಚ್ಚೆಂ ಎಮಿ ನುಗೆಂದೆ ಅದಿ ಕಾ ಇಚ್ಚೆ ಗನ್ನಾನೆ ಫಾಸಾ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಮಿ ಹುನ್ನೆ ನುವೆ ಗೆಂದೆ ಎಮಿ ಹುಂ ಬುನನಿ ನಹ್ನುಲ್ ಮುತವಕ್ಕಿಲೂನ್ ತಿಮಮ್ಮೆ ಮಿತಿಬಿ ಅಲ್ಲಾಹ ವಕೀಲ್ ಕೊಗೆನ್ನೆ ಮಿಹೆಂ ಬುನೆ ಎಮಿ ಹುಂ ಮಕ್ಕಾಯಂ ಆಸ್ ಫೈದಾ ಕದಿಮು ಮಕ್ಕತ ಸಅಲು ನಾಸ್ ತಿಮಮ್ಮೆ ಮಿತಿಬಿ ವಕೀಲ್ ಕೊಗೆನ್ನೆ ಬುನೆ ಮಕ್ಕಾಯಂ ಆಸ್ ಮಿಮಿಹುಂ ಮಿಹದಾ ಗೊತ್ತಕಿ ಮೀಸ್ ಮಿಹುಂಗ ಗಾತುಂ ಸಲಾನ್ ಜಹಂ ಫಶನಿ ಕಾಯತಿ ಕೊಳ ದಿನುಮ ಬೋಯಿಚ್ಚೆ ದಿನುಮ ಸಲಾನ್ ಜಹಂ ಫಶನಿ ekama vidigen Allah subhanahu wa ta'ala baawala bani qur'anu ga ayat wa tazawwadu daturuge kottu hifagen tiyabami hum datura arashe fa inna khayra zadi taqwa hama kashwarun emme heyo kottaki ei taqwa ad anekamaki kitamme kuda nikamati namaves sababegga hifun ad Maryam alayhi salam ekamanaya nikamatikan libi waragana vihiduga man Allahu ekamanaya amru kurabani wahi ekamanaya mukhatab kuraba wahi kurabani kamana kaduru taluwal vashe erun kaduru faba gannane Allah subhanahu wa ta'ala kuladum wanta wodigembe ekamana ekan nukurabi kabuga vi namas kaduru ekamanaya libene go minbar kuraba ehen namas Allah subhanahu wa ta'ala ekamanaya kadururu taluwale buma abur kurabumuge hikmataki kankamuga sababga wakil kurma ekuga sabab tahuga hifumaki wes ei kuran jehene kamekan mista kunnan anga debumataka atimana kamaki kamaka ihtimadu muga kamaka barosa bumuga Allah subhanahu wa ta'ala ya barosa bun ei waram muhimu kabe Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratun ekan Allah subhanahu wa ta'ala algol mennan emme furihama baana gota algol mennan emme maslahatu bodu gota ekan nimmawa devvanakan ekamuge yaqeen kan algol menge hituga bevumaki wara muhimu kabe sawwaki kankamuge sababta medori korabani wes adi kuriha kame minwar koraba farataki Allah subhanahu wa ta'ala
ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಅರಿಫಾಂಗಣ ಎಲ್ಲವಾಲೆ ವನು ಹಿಂದುಗ ಎಕರೆಗ್ ಫಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಯ ವಕೀಲ್ ಕುರವಿ එකමක සවබුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉබ්‍රාහිම් අලයිහිස්සලාම් ඒ අරිෆාංගණු සලාම කොද්දෙවි හැම එකතන් ඉබ්‍රාහිම් අලයිහිස්සලාම් එකලෙක් ෆානුගේ දරිකලුන් ඉස්මායිල් අලයිහිස්සලාම් දබහ කරබු මට්ටක එකලෙක් ෆානුගේ කරුෆුලුග වලි කිතම බාර කේත්තවිකමුගා වීනමස් එකලෙක් ෆානුගේ කරුෆුලුන් එව්වස් තංකොල කණ්ඩාගෙන නුදේ කීවෙගෙන්තෝ සවබකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකම මින්වර කරබ්වා නුවාතිව එහෙම වීම කංකමුග වකීල් කුරන් ජෙහෙනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා යා මෙදුග අලගොල්මෙන් යකීන් කන් ඔන්නන් ජෙහෙන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලගොල්මෙන් කොම්මෙ කමෙවස් මින්වර කුරබානි එකමග්ගා ඉන් එම්මෙ රංගලු ගතක්කන් අලගොල්මෙන් හඳානුග බහටන් ජෙහෙන අත් වකීල් කුරම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කොම්මෙ කමෙග්ගාවස් වකීල් කුරමකි එයි අලගොල්මෙන් මුස්ලිමුන් කොම්මෙහෙම් වෙස් කුරන් ජෙහෙන කම වකින් ખાસ ගොතෙග්ග බයෙන් حالتහුග ඉතුරන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාය වකීල් කුරුන් එයි මුහිම්මු කමගේ ගොතුග රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් උම්මත දස්කොද්ද වාෆවේ එකතරන් එවගුතකි එයි නිදා ගඩීග අල්ලාහ් වකීල් කුරුන් බර්රා බින් ආසිබ් රදියල්ලාහු තාලා අන්හු විදාලවනි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවියේ ඉදා අතයිත මضجعක තිබාගේ තම්මච්චන් අතුවජ්ජකම වනීනම ෆතවද්ද වුදුඅක ලිස්සලා තම්මච්ච දියුමුග කුරින් නිදන් ඔෂෝතුමුග කුරින් නමාද වුදු කුරා ෆද වුදු කුරාෂ ثم التجع على شقك الأيمن دن يفه كنافرة أشوناش ثم ليكن آخر ما تقول دن تبا ندمك كورين إم فهم كيا دعاءك هداش اللهم أسلمت وجهي إليك حد باغن غلوبا إله مي ألاغ هوريها كمن إبا الله تسليم كفيم إبا الله مي ألا كيمن فيم وفوضت أمري إليك مي ألاغ هوريها كمن إبا الله بروساكو دوك الله فيم وألجأت ظهري إليك مي ألا إبا الله وكيل كفيم رغبة ورهبة إليك إبا الله حضرة دبا درميا ثوابا أدي إبا الله كوفايا عذاب ركات كمن إدي لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إبا الله كوفايا عذاب سلام بمتك إبا الله حضرة مددا إدم فيها إهن إبس قط تمنايك نت مئلايك نت آمنت بكتابك الذي أنزلت إبا الله باوال بفتا مئلا موني إيمان بجن وبنبيك الذي أرسلت أدي إبا الله ميستكنن تدمك دكو متكا فنو برسول صلى الله عليه وسلم رسالة مئلا موني قبول كجن أد مي دعاء ميغوتا كياغن حتى اميها كو مروج كما بنينما رسول صلى الله عليه وسلم حديث كربني فإن مت على الفطرة مي دعاء كياغن اوفا تبا مروج كما بنينما تبا مرواني فطرتك صاف طاهر كمتيغ اد وكيل كورن خاص غوتغ مهم وا ادن حالتك فقير كان اس بدل كراهندوغ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه رواك ربي حديث أنني رسول صلى الله عليه وسلم حديث ربي كما من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ميهك فقير كمن أمة داتي كمن آس كريمة واحدوغا ميستكنن اميهك باروسا وجه كما بنينما اميهك داتي اندغو كما فلاغن ندان ومن نزلت به فاقة ميهك فقير كما داتي اندغو كما دما وجه هندوغا فأنزلها بالله اين اكمغ الله فريهم غتوغا وكيل كوف كما بنينما الله كان اين اين ekam salam bumuga magudakwan farataki Allah kan ekam ena yaqin ko fikama banina ma fayushikullahu lahu birizqin ajilin aw ajilin ehen kama banina ma awahavyas no tafahvyas Allah subhanahu wa ta'ala ena rizqu tanawas ko devan kan ei yaqin kabke anin harataki aduwunna durheriwa wagutuga aduwunga kiban salame bang ede hinduga Allah wahyu kurabani fa'arid anhum ebamihunga kiban kaleg fan durajhi wadaganna washa
Allahu ga ayattaka furassar kuramihun Allahu ga ayattaka maname kuramihun Allahu ga dina furassar kuramihun efada adawa terim fenijja kama baninama durajhi wadagan fa a'rid anhum durajhi wadagan washe wa tawakkal ala Allah adi Allah wakil kurabashe arin halataki mistakun tiba du kodda wagutuga tiba nikamati kame jehigen tiba nikamati halatu jahu yahinduga mistakun huriha men tiba du kolla fada hinduga Allah wahmi kurabani fa in tawallaw mistakun kaleg fan du kolla bafi kama banima mistakun kaleg fan furagas di hingajje kama banima faqul kaleg fan widal washe hasbi Allah timan kaleg fan Allah fudi wadigembe la ilaha illa hu إله في أبا حق وجن ألقم بإهن إله كنوه عليه توكلت مي على وكيل كرني الله شيء وهو رب العرش العظيم هريها تملا حد واجن قلبا إله كي الله سبحانه وتعالى أن حالتك عداوة ترين ألقون من كارين أس صلح وان إدهين دوغا إبغتوغا بس الله وكيل كرون إتور كرنجه الله وحي كربني وإن جنحوا للسلم عداوة ترين hanguramaga adawa tering as tibabe tibamuga gatang as sulhawang edijja kama baninama fajnah laha emihunna sulhawashe ehennama sulhawuma ekiga wa tawakkal ala Allah Allah wakil kurashe Allah wakil kurma ekiga emihunna sulhawashe adin halataki adawa terinna baddal wahinduga bang Allah wahyi kurabba fani qalat lahum rusuluhum إباميهم جاتا من الله إباميهم نن هداية دكة ومتكا فنو برسول بكلم إباميهم جاتو كبدالوية أفي الله شك فاطر السماوات والأرض تيباميهم الله سبحانه وتعالى يا مدوغا شك أفدنيه إلهك أي أدا بين أفد بإله يدعوكم إله تيباميهم نجوال بني ليغفر لكم من ذنوبكم تيباميهم جفافة فسوا دبمشة ويؤخركم إلى أجل مسمى أدي تيباميهم عمر ديكو كرب مشة قالوا إهندوك إباميهم مبناني إن أنتم إلا بشر مثلنا إيه رسول بيكالون إيه نبي بيكالون مخاطب كون أميهم مبناني إن أنتم إلا بشر مثلنا تيباميهم نكي تي رسول بيكالون نكي تي نبي بيكالون نكي هما تمام من فدا إنسان تكك تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا tiabe kalon tia benu fulodang na wakamaki timam menge kaba fang alokang kong ulun takecca timam men durheri men dunge fa'tuna bi sultanin mubin bayam begem ba hikke timam men na hamya genes da washe qalat lahum rusuluhum ehinduga ebami hunga gata fonu bunu rasul be kalon mi bidalwani in nahnu illa basharun mithlukum rangal wahakeke timam men naki hamat yabami hun fada insanun takeke walakin ehendamas walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadi Allah subhanahu wa ta'ala ge alutakun ge tereng ilahu irada kurabbi alutakun nang ilahu ge ni'man itur ko debbe egotum Allah subhanahu wa ta'ala ikhtiyar kurabbi bayako Allah subhanahu wa ta'ala benu fulo bodaga bodigem bayaka nabi beke gotuga nota rasul beke gotuga bani dabwafe wama kana lana an na'tiyakum bi sultanin illa bi idnillah Allah ga idna fulala ge menwi tiyabami hunna hamyan heki borwege ba hekke nota mu'jizate genon e timam men kurbe na kamanune wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun mu'min takum wakil qurachi wakil qurakan kashwari Allah she wama lana alla natawakkal ala Allah timam men Allah wakil quran bi ki begen he wa qad hadana subulana timam men magudak kawaf bani timam men hidayat kawaf bani Allah he ولنصبرن على ما آذيتمونا تيباميهم تمام من نكورا غوناتك تمام من كتري واهشيم وعلى الله فليتوكل المتوكلون وكيل كراميهم الله وكيل كراهشكم أن حالتك جين بير نكون نبغتو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه رواك بحديث قالني كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيه إذا خرج الرجل من بيته ميهكو إينا جين نكون كما بنينا ما كياش أن النبي دعاء فقال إينا جين نكون أن النبي دعاء كياف كما بنينا ما إينا اللي بين ما تبري درجة بيان قربا حديث قرباني فقال بسم الله توكلت على الله إينا مكياني جين نكون مكياني بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله
mi du'a ena gennu kunnamu mikiyani ehinduga ena e du'a kiyafikama waninama yuqalu hina idhin ehinduga bunevene ena ehinduga malaika bekalum vidalwana hudita tibayan hidayah libijje wa kufita tibaya fudijje wa wuqita adi tibaya salamekama rakkaterika libijje fatanaha lahu shayatin adi ege iturun ko bato shaytanun tan enage kiban ekkiba wegenda enage kiban durhori wegendane fayaqulu lahu shaytanun akhar shaytanun gateren shaytanaku ehil shaytanage gatu kam ibrani kayfa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqi tiba emihakan hidayah libifawa emihaka fudifawa emihaka rakkaterikan libifawa mihaka emihaku magfurat dumattaka tibaden kom masakatan iye kureveni maneki emihaku magfurat dakaden ulena kamennete emihaku evani salamakama rakkaterikan hodafe at nabiyuna salihun wakil kurabumuga algon men dakkawa fawa riveti namuna takan algon men balala mahingawa eme fortama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekaleg faanu ashabe kalunna akuga hamraul asad kiunu tanaka jamaa wadagen hunna wani ko bayaku bihun as bunani inna an-nasa qad jama'u lakum tiyabami hunna dekola bawar bodu lashkare evve fay bote tiyabami hunna hangurama kura ehinduga rasul sallallahu alaihi wasallam adi ekaleg faanuge ashabe kalum vidalwani wa qalu ebihim bunye hasbunallah timamman Allahu fudi wodgembe wa ni'mal wakil kurmattaka hada hawa matiwari faratake Allah haki ad ege sawbun ege natija ka bi kon kametto Allah wahyi kurabani fanqalabu e mu'minun hanguramen emburi ay bi ni'matin min Allahu ga hadratum bodu wegem wa ni'mat talibigenne wa fadlin Allah subhanahu wa ta'ala ge dirati devun takan ebamun nabani ribife lam yamsashum su'un ebamihun nan evas kala gona e duttura e nudibi Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratum bodati ni'mat taka devun tan kagenne ebamihun hanguramen emburi ay wattaba'u ridwanallah ebamihun Allahu ruhi wadi gemba gota tabawiye wallahu dhu fadlin azim Allah subhanahu wa ta'ala ki mati wari wadi gemba ilahe at ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu dalwani lamma ulqiya ibrahim alayhi salam fi an-nar ibrahim alayhi salam alifa ngadan ellawale bunu hinduga ekale faanu dalwiye qal hasbunallahu wa ni'mal wakil timanna yang Allah fudi wadi gembe wakil kurmattaka emme ma farataki emme mati wari farataki Allah subhanahu wa ta'ala adi koba rasul sallallahu alaihi wasallam wes ekale faanu gaatu ga mistakun kale faana dekola hangurama kurang as bodu lashkar jamaa fo ebote ehem buni hinduga rasul sallallahu alaihi wasallam wes hadis kurabi hasbunallahu wa ni'mal wakil ege sabun Allah subhanahu wa ta'ala rakka tarikan debi rasul sallallahu alaihi wasallam adi ekale faanu ga sahib Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu hira farbadaga terega hunna waniko mushrikun ekarega fan hodu mattaka masakke kuramun as ekarega fan hunna ekarega fan e hoholage terega hunnawi hoholage kariyan ebihun as tibi hinduga Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu ekama kambodo wadaga midalwani Allahu rasulay law anna ahadahum rafa'a qadamahu ra'ana ebamihun getere mihaku emihun ge fa e huritanun durajjasali kamuga binamas timamben fennane ehinduga hadis korabani ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma edemiha akuga timmana farata ge gotuga Allahu wadigamba kama baninama emihunna de terega kaleg fanan hiful wani kiren hiye ad maliki Allah subhanahu wa ta'ala wadigambani timammenna akuge Allahu timammenna nasru davaname e waha ka bayan korabon Allahu wahyi korabani إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إكريك فانو صاحب غاتو إكريك فانو بدالويه إكريك فانو إكوريا غاتو بدالويه لا تحزن كمبرو ونا نغنواشه إن الله معنا هم كشور الله وريغم بني تممنا إكوغي فأنزل الله سكينته عليه دمن الله إكريك فانو رسول صلى الله عليه وسلم دمچن هنگم جهون سكينة هنگم جهون باوالبيه وأيده بجنود لم تروها
adi tiyabami hunna nufenna lashkare fonuwa ekarek faana man Allahu ta'id devi ekarek faana rakkatari kan devi waja'ala kalimatal ladhina kafaru sufla adi kafiru wi mihunge kalima emme dasu darja kalima kamuga lavva wa kalimatullahi hiya al-ulya adi Allahu ge kalima ei emme matiwari wegemba kalima kamuga Allahu levi wallahu azizun hakim ad hame fadan Musa alayhi salam ge wahake balari kamuga wi namas Musa alayhi salam ekarek faanu ge qawmu ge mihunna ekuga ekarek faanan imam bi madu miskola ekiga firaunu ge nurakka terikamu firaunu ge aniyaveri salame wadaagatu mattaka misru nukume wadaagna vihinduga ekare fahatum firaunu ge lashkaru as ebe kalunna baddal qur'an falamma tara al jam'an qala ashabu musa inna lamudrakun ad musa alayhi salam ge qawmu ge mihun firaunu ge lashkara firan duwamun darikon ebe kalunna kurimatin jehi wadaagn kurimatin fani wadaagna wani sida kandu fahataballa walabiruga fahatuka miyati firaunu lashkaru ehinduga ebe kalum vidalwani inna lamudrakun timam mennaka demmiyataku salamatennate efaratuka miyati kande ane faratuka miyati firaunu lashkare ehinduga musa alayhi salam vidalwani kiketo qala kalla tihenati kamennuwane inna ma'iya rabbi sayahdin hama kashawarun timan kalega fana ekuga timan kalega fana haddawa genguluwa ilahu wadigembe sayahdin timam menna komme vesmagen e ilahu dakkawana adden Allahu Musa alayhi salam engebi ekarek fanuga asakolon kanuga jessawma den asakolon kanuga jessawma kiga Musa alayhi salama ekarek fanan imam bi bekalunna datur qurabana bara magu e kanuga hedigendi e bekalun e kanun datur qurabba nota e magun datur qurabba rakkater wadaagnebi e bekalun fahatun firaunu lashkaru duvagen hinduga e bami hunga macca kanduga londugondu as emi hun gharak wegendi ad mige benumaki Allah subhanahu wa ta'ala ya wakil kuri hinduga Allah subhanahu wa ta'ala e be kalunna rakka terikan devvi wahaka ei hagigatuga mi wahaka ge muhimmo point aki ad wakil ko fi kama banina Allah subhanahu wa ta'ala algon menna furihama kamiyabi devwan ehem bima wakil kurmun algon menna libena faada tahu wahaka insha Allah ta'ala denna rege darsuga algon kuriya gendan mi algon menge darsan hamaji hifawa wagutu hama hifawa ma ekiga mi ha hisabun kurkollara Allah subhanahu wa ta'ala algon menna ki hiyo bas aha hiyo bas qabul kurabe kam galbash amin subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة